Hasten gea? Bale, ba. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko gaurko agerraldira etortzegatik. Tokiko gobernu batzordean onartu ditugun hainbat gairen berri ematea etorri naiz. Eman berri dizueten oharren dituzuen horiek guztiak, baina nik 3 aipatu nahiko nituzke. Lehena, Loiolako lorategi hiriaren jarduketa integratua urbanizatzeko jarduera programa da. Gaurkoan behin betiko onarpena eman diogu programa horri, Pau delakoari, eta beraz, eremu hori birsortzeko lanekin hasteko egin beharrezko azkeneko tramitetako bat onartu dugula esan dezakegu. Birsortze horri esker eremua nabarmen aldatuko da, izan ere bertan tradizioa eta modernitatea uztartuko dira, eta Loiola eta Loiolako herribera auzoen arteko lotura hobetuko da. Zer dago aurreikusita egiten bertan? Udalak 75.000 azalera duen eremua jarduketa integratu egingo du. Dakizuenez, lorategi hiriaren eremua saihesbidearen azpialdean dagoen aparkalekutik Urbia kaleraino, topoaren geltokia eta trenbidea dagoen kaleraino doa. Eta bertan, egun dauden etxebizitza konsolidatuko dira eta beste 261 etxebizitza egingo dira. Hoietatik 104 babes publikokoak eta gainera ekipamendu publiko berriak sortuko dira. Etxebizitza berri horiek eraikitzeak ahalbidetuko du oinezkoentzako kale berri bat ere sortzea, Matxinene kalea. Kale hori kulturetxea eta frontoiaren aurrean sortuko den, plaza berriatik abiatuko da, eta Loiolako herriberako lotura egiten duen Birbilguneraino luzatuko da. Egun dagoen kirol kantxa desagertuko da, baina 2 kantxa jarriko dira eremuan. Bata saihesbidearen azpian eta bestea ibaiaren ondoan dagoen bidegorriaren alboan sortuko den gune berdean. Zirkulazioan ere hainbat aldaketa gertatuko dira. Izan ere, Sierra de Aralar kalea oinezkoentzat bihurtuko da, kulturetxea eta frontoiaren pare horretan. Eta barruko zirkulazioa birmoldatuko da Loiolako hiribidearen eta Astineneko zubiaren artean bide berri baten bidez. Horretarako, biribilgune eta aparkaleku berri batzuk ere egingo dira. Uste dugu, birsorkuntza honek nabarmen hobetuko duela eremua, Urumeako ibarraren garapenarekin jarraitzen ahalbidetuko du, eta egun degradatuak dauden guneak donostiarrek disfrutatzeko berreskuratu ahal izango dira. Orain, urbanizatze eta birpartzelatze proiektuak egin behar dira, baina egin dugun urbanizatze aurre proiektuak 10,2 milioi euroko aurrekontua du. Como decía, tenéis en la nota algunos de los temas que hemos aprobado hoy en la Junta de Gobierno local, pero yo quisiera hacer hincapié en 3 de ellos. El primero, la aprobación definitiva del Plan de Actuación Urbanizadora de la integrada de Ciudad Jardín de Loiola. Con esta aprobación realizamos uno de los últimos trámites para poder llevar a cabo las obras para regenerar una zona que sufrirá un cambio sustancial, combinando tradición con modernidad y que mejorará la unión entre Loiola y Riberas de Loiola. ¿Qué recoge este plan? Pues este plan establece que el Ayuntamiento actuará sobre una superficie aproximada de 65.891 metros cuadrados. Como ya conocéis, el ámbito de Ciudad Jardín es el que discurre entre el actual aparcamiento situado bajo los tableros de la variante y la calle Urbía, donde está situada la nueva estación del Topo de Loiola. En la misma se consolidarán las actuales viviendas y se crearán 261 viviendas nuevas, de las cuales 104 serán de protección pública en distintos regímenes, y se crearán nuevos equipamientos públicos. La construcción de estas nuevas viviendas permitirá crear una nueva calle peatonal, la calle Matxinene, que conectará la nueva plaza que surgirá junto a la Casa de Cultura y el Frontón con la rotonda de acceso a Riberas de Loiola. La actuación afecta a la cancha deportiva que existe actualmente y esta cancha desaparecerá y en su lugar se crearán 2 pequeñas canchas deportivas que se situarán una bajo tableros y la otra junto a la nueva zona verde que surgirá junto al bidegorri que discurre junto a la vega del río. La regeneración de la zona provocará también un pequeño cambio en la circulación al convertirse parte de la calle Sierra de Aralar en peatonal, en concreto la zona junto a la Casa de Cultura y el Frontón. Habrá que modificar la circulación, para la cual se creará un vial que unirá la travesía de Loiona con el puente de Astinene por el interior del nuevo ámbito. Para ello se construirá una nueva rotonda y un aparcamiento al aire libre. Creemos que la regeneración de Ciudad Jardín
Contribuirá a mejorar ostensiblemente la zona, además de avanzar en el desarrollo de la Vega Lurumea, recuperando espacios para el disfrute de las y los donostiarras. Ahora quedan por hacer y aprobar los proyectos de urbanización y el de reparcelación, pero el anteproyecto de urbanización que está hecho contempla un presupuesto aproximado de 10,2 millones de euros. Aipatu nahi dudan bigarren gaiak ere hirigintzarekin zerikusia du. Apostolatu eremuari dagokion urbanizatzeko jarduera programa behin betiko onartu dugu. Aurrekoarekin alderatuta, hemen egingo diren lanak ez ditu udalak bultzatzen eta bertan aurre ikusten dena da birsorkuntza partziala egitea. Zehazki zer dago aurre ikusita egitea bertan? Apostolatu kaperaren inguruan berrituko da eta bertan plaza bat sortuko da. Eremuaren barruko bidea hobetuko eta erabilera hobeago bat izateko. Gune berde bat ere sortuko da Urumea ibarraren ondoan, eta, nola ez, bizitegi eraikinetarako 4.000 metro karratu eta erabilera tertziaroko 5.000 metro karratu sustatuko dira baita ere. Bizitegi eraikinetarako eremuetan 52 etxe bizitza egingo dira 5 lursailetan, horietako 16 babes publikoak. Eta erabilera tertziaroko eremuan, 3. adin hezkuntzako egoitza izango da eta printzipioz diputazioarekin, foru aldundiakin kontzertatuta izango da. El segundo tema también tiene que ver con el área del urbanismo y hemos aprobado definitivamente el plan de actuación urbanizadora del apostolado. Por comparar con el anterior punto, los desarrollos que se ejecutarán en este ámbito no están promovidos por el ayuntamiento y se prevé que se haga una regeneración parcial del área. ¿Qué está previsto hacer en este ámbito? Pues se reformará el entorno de la capilla existente del apostolado, en el que se ordenará una nueva plaza, se mejorará la red viaria interna para dar mejor uso al ámbito y se creará una zona verde junto a la vega del río Urumea. Asimismo, se prevén nuevos desarrollos edificatorios con 4.000 metros cuadrados destinados a usos residenciales. Albergarán 42 nuevas viviendas, de las cuales 16 serán sometidas a algún tipo de protección pública. Y se destinarán asimismo 5.000 metros cuadrados a uso terciario, en el que se construirá una residencia para la tercera edad, que en principio será concertada con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Azkenik, komentatu nahi nuen hirugarren gaia, Goienetxe eremuko lursailari buruzko xehetasun azterketa da. Gaurkoan, tokiko gobernu batzordean, hasierako onarpena eman diogu xehetasun azterketa honi. Eremu horretan egin nahi den jarduera, gureak lanean sozietateak sustatzen du, eta helburua da eraikin berri bat egitea, desgaitasuna duten pertsonai egokitutako oinarrizko lanbide heziketa sustatzeko eta zerbitzu dibisioa handitzeko. Y por último, y también un planteamiento que viene desde el Departamento de Urbanismo, el tercer tema es el relativo a la aprobación del estudio de detalle para la parcela del ámbito urbanístico Goienetxe. Hoy, en la Junta de Gobierno, hemos aprobado inicialmente este estudio de detalle. En ese ámbito, la sociedad Gureak Lanean, que es la promotora, quiere construir una nueva edificación que permitirá promover la formación profesional básica adaptada a personas con discapacidad y ampliar su división de servicios. Horiek dira azaldu nahi nizkizuen gaiak eta galderari baduzue. Si tenéis preguntas, a vuestra disposición. Bai? Nik bai, eskerrik asko. Etxin, WhatsAppetik. WhatsAppetik ditugu bi galdera. Vale. Lehen da bizikoa. Amara Auzo Elkarteak adierazi duenez, EASO plaza berrituak ez du iturririk izango eta eserlekuek ez dute LED argirik izango. Proiektuak bi hoiek aurreikusten ditu eta hoiek betetzeko eskatu du Auzo Elkarteak. Horren inguruan? Bueno, nik usten dut planak erabakitzen duen bezala egin diale gauzak, baina dena denez berarekin hitz egingo dugu eta ikusiko dugu hori horrela dan. Baina, printzipioz urbanizazioa eginda proiektuak erakusten zuen bezala. Eta bigarren galdera, Ondalea eskulturari buruz da, eta sistema hidraulikoa bi aldiz matxuratu zen pasaden astean. Ez da ondo entzuten, markatu. Ondalea eskulturaren inguruan, bi aldiz matxuratu zen pasaden astean, eskulturaren sistema hidraulikoa, arazo hau konpontzeko edo maiz errepikatuko alda? Konponketzen ari dira, eta ez dakigu handikan epea noiz izango dan berriro martxan jartzeko.
ikusiko dugu, sai gaude, aber ze esaten duten teknikoek. Orain bai, badirudi ez dagoela galdera gehiagorik, beraz... Eskerrik asko guztioi.